bel alma kömürü dün bağda dep telefondары dagı жазып koyulgan. Assalamu alaikum. Kış geldi. Emi barыбыз kömür alışыбыз керек. Oştun jogorу jagındagı kiçi alaydın jogorusundagı bel alma kömür Bazar Korgonga kelip düştü. Jiti jok, taşı jok, elengen kömür. Baası 9 so'm. Kömürді beker жүктөп берет. Pogruskası özünün içinde. Onday çoğ taraza koyulgan. Porterda je çoğrak maşinada dagı kelip жүктөp ketsenger bolot. Daregen түшүндүрүп өтөбүз. Ош Бишкек трассасы сай бойлоп Базар Коргонго карап кирип келип атканда Пирамида кафеси. Пирамида кафесинин алдынан сол жакка бургандан кийин пожарный, Базар Коргон пожарныйсы, Аль-Хабар клиникасы жанындагы ушул складта. Бардык суроолор боюнча төмөндөгү телефон номерге чалып сурап билип алсаңыз болот. 0506 77 77 04. İş vaktısı ertenki saat 8'den keçki saat 8'ge çeyin.